Ja sam Nikola Hrelja, šef kuhinje restorana Bitinade i od 2014. u korporaciji Maistra. Moj tim se sastoji od 12 prijatelja, jedni drugi pomažemo, kao dijena obitelj smo ovdje. Ne? Riblji smo restoran, fokusirani smo na 90% ribe, osim što imamo 3 vrste mesa. Meni je specifičan, rađen je u 2 do 3 dijela, ovisi o sezonskim namirnicama, radimo jako puno sa sezonskim stvarima, znači nema ništa na meniju šta nije u sezoni. Radi s ribom je jako jednostavno, sad ću vam pokazati, znači najnormalnije filiranje jedne ribe vam je u 3 poteza. Ako idemo s jedne strane na drugu, evo ga, perfektan filet. Pozivam vas da dođete raditi kod nas, iako nemate iskustva, ako ste mladi, ako niste kuhari, nije nikakav problem, ako imate volje, kod mene ćete naučiti. Nudimo cijelogodišnji posao, imamo jako puno strpljenja, imamo pristupačni smo i želimo samo da čovjeku bude, djelatniku da bude ugodno i u lijepoj atmosferi i naučit će sve što treba naučiti za raditi kod nas.